Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman syarrafana bil Mustafa, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Amma ba'd. Para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, kong langkong pengasuh mushola Kak Dinto, Kiai Muhammad Ali sekeluarga, sebutan kaula muljaki, setuju jamaah dari Pansaponapan Kompolan, Pansaponapan Tisah. Subhanallah, kula iri ka masyarakat Eka Dinto, kula rengeng wajah iri ka masyarakat Eka Dinto, kong langkong kaum binean yang begitu responsif, sangat kompak, sangat apel ngajaki hadir ke pengajian. Subhanallah, termanter asarang-sarang hidayat epon Allah. Para ajunan sesami-sami muljaki Allah subhanahu wa ta'ala, setuju jamaah pengajian, semulja Bapak Kepala Tisah, Tor, setuju hadirin hadirat jamaah pengajian sesami-sami muljaki Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa cintana panjenengan hadir ke pengajian panika sesaat semangkin sedang memperingati kelahiran baginda Kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan menyatakan cintaku dengan Rasulullah iki. Subhanallah, mun panjenengan Bapak Ibu ungkungku cinta ke Rasulullah, jamin selamat lakuna pada janapun Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ki cinta na Rasulullah jakin saking karena nakarana cinta na abad deka Gusti Kanjeng Nabi para teretan kalaban badana alam semesta paneka, kalaban badana swarga, badana Al-Quran, badana alam, badana kulaban panjenengan setuju panika justru saking kana Allah atatiakina Nabi Muhammad. Andaikan Allah tak atatiakina Gusti Kanjeng Nabi, tak bakal bada petong langit petong bumi ban sesen apa. Sehingga Allah dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Jangan sengko tak saking kana tetia kinabaan Muhammad, kau tak ke boy petong langit petong bumi ban sesen dari jan Allah. Gara-gara Allah akan menciptakan Nabi Muhammad, terciptalah petong langit petong bumi. Tak masuk peten gula serang para ajunan saja. Milana syukur ke Allah. Kalau berlahir Gusti Kanjeng Nabi, patut kita bersyukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaban mabenyak mau salawat dengan Gusti Kanjeng Nabi, kalaban rasa
nyantol lagi ateh kintana abe deka kusteh kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada taretan sesami-sami muljaki Allah subhanahu wa ta'ala. Betul kula yakin sampean hadir dagen tu panika mah insyaallah bani sakeng kana kaangka. Mungkin urusan aing rujan ngicompo agalonan ne. Tinggi. Mungkin urusan cecen rujan ngicompo atau plesen. Mungkin urusan nasihat rujan ngicompo asoplukan. Tinggi. Cuma aba alhamdulillah itare hidayah diajarkan pun Allah bisa hadir ke pengajian menampakkan rasa cinta kasih sayang aba dengan Gusti Kanjeng Nabi di samping panika juga kangkui main aba mece aba matapa aba di dalam jalan kau dina aba bareng alam dunya sisa kecek saya patah panika ternyata kangkui mece aba matapa aba dalam jalan kau dina aba si sangat sekecek odik nang alam tun dan Rasulullah a'maru ummati baina 60 atau 70 umur datang umat tak kira jauh je antara umur sebitak atau umur petong bolo ya Rasulullah umur datang umat tak jauh antara umur sebitak atau umur petong bolo tak sami buat umat-umat buat lambat umat-umat buat lambat ni kama kaum Bani Israel umur cung lancong 1200 tahun 1000 mereka main deh 900 bahkan pada salah satu umat Nabi Musa amunajat yang tengah segera abita 500 tahun umat Muhammad yang khususnya Kanjeng Nabi a'maru ummati baina 60 atau 70 umur datang umat tak jauh antara umur sebitak atau umur petong bolo kula habeke dalam hati teretan ingat kata pun aku setengah Kanjeng Nabi mun pas umur kaula semati kaula ulah mi'zala semati umur sebitak sementara kula makan umur sekat belu dalam kurang 2 tahun lah aduh subhanallah tahun datang kiali muncung boleh nyecep lah kurang setahun deh tinggi bahkan jangan Gusti Kanjeng Nabi cek sekoni entang umat si lebih dari petong bolo bulung bolo sangang bolo tembus 100 melarat deh jadi mun beda oleh bonus Allah artinya seperti apa urusan patih kula ban panjenengan tak perlu ka bengal tak perlu ka tako ngal bengal telu tako tak ngibe iman ban Islam kok tako telu pakun tepe si penting betul kula serang berajunan setuju panika mah berupaya dan berupaya katina pa abe sematian nikah ngibe iman ban is leni si terpenting si terpenting kita berupaya dan berupaya dari ma'abe si mati deki salana roh kalau ada jasad bibir akabi kalaban kalimat tauhid kita ngiba iman ban is sejan Allah nang Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun cek mateungku ya kan Allah angin ngiba iman ban is Allah para ajunan sesami-sami muljaki Allah subhanahu wa ta'ala dari macarana bakal ngiba iman ban Islam ban agama ya tantona kita kudu sadar kita eka kebaikan Allah peti serang Allah tantona aba kudu sesuai kalaban topoksin aba tugas pokok dan fungsi aba selaku kabula baba nega kebaik petiban Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun engkau tak tetia kini jin ban manusia jan Allah
angin kutu ibadah ka sengko can Allah engkau tak ke boya jin ben manusia angin kutu ibadah kangko ngabekte kangko can Allah lu mun pas bade manusia bade ben Allah tak ngabekte ka Allah tak ibadah ka Allah tak peduli ka Allah berarti manusia kila ampunlah menyimpang keluar daripada rel ajaran yang mestinya abe ngabekte pas tak ngabekte pada musuh sepur keluar dari rel iki na wengki Allahumma shalli ala Muhammad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun engkau tak tetia kini jin ban manusia angin kau tu ibadah kangko nah manakala abe mun terus selamat telah menajuna Allah mun abe terus abe ting mati ngiba iman ban Islam ya tantona abe menyesuaikan abe kalau ben asal kita tiyakin serang ajuran lepon Allah eki panika semata-mata kangkui iba perintah ban Allah perintah ban Allah pakon apa jeng perintah ban Allah pakon apa sah perintah serang Allah zakat perintah serang Allah haji nikah tata cara abe muncul abe matenah ngiba iman ban Islam tantona abe menyesuaikan deka fungsi abe eka kebaiban Allah eki panika semata-mata kangkui ibadah ka Allah lu nah pergi mati perlu ibadah lu masalahnya perhatian kita odi dengan alam dunia ni kesekecek mah dan Allah innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata ya darul qarar odi manusia yang alam dunia ni kesekecek itu pun odi laku dengan alam akhirat dengan alam dunia ni kesekecek itu pun odi laku dengan alam akhirat wa innal akhirata hiya darul qarar odi laku dalam akhirat odi terus meninggu cuma puluhan atusan ribuan jutaan tahun tapi selama-lamanya kita bakal berdenang alam akhir milana bapak ibu jadi pun kau dian gula ban panjenengan kun umur 30 40 sekar sebitak pitong bolo belum bolo apa na game item penglaku akhirat de arten nama bahkan Allah apa yang petotu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun perbandingan na odin manusia perbandingan na kaudin manusia nang alam dunia itu penglaku nang alam akhirat 1 banding 1000 artena mun bede umur manusia teretan mun bede umur manusia nang alam dunia umur 1000 tahun perbandingan saya maksud wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun perbandingan mun bede manusia umur nang alam dunia 1000 tahun pada musuh laku nang akhirat saare 1000 tahun nang alam dunia saare akhirat mun gula ban sampean kun umur 1 tahun pon mate mun deparo mun umur 50 tahun mun umur 40 tahun pon mate umur 30 tahun pon mate kira berapa menit kuno di nang akhirat coba mun tak saking ni keperajuran setuju itu pangah ya sena kalau ben amal pangapekten aba diajuran pun Allah Subhanahu buca kabater kan di umat Muhammad kula ban pancing adu kiai ketina apa kento kiai umur kau udah menggunda panda kiai umur 30 tahun pun mati 40 tahun seikat sebitek petong walaupun mati kepon aku akhirat terus kiai ketina pemuntah mendeng amal
kabater umat Muhammad ijamin ban Gusti Kanjeng Nabi. Ijamin sareng Gusti Allah, ijamin sareng Gusti Kanjeng Nabi bahwa umat Muhammad panika tretan tamasuk kabulepon Allah engki panikas tong setongah kabulana Allah semuljat mungku Allah. Dan Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum barabir ya umat Muhammad dan Allah. Coba anak-anak deh anu rom buka mata, coba buka. Kuntum ban kafir ya umat, kuntum ban kafir ya umat Muhammad. Nikah khitab nikah spesifik kepada umat Muhammad. Lain umat Muhammad tak milu ke debu panik. Allah nikah keistimewaan umat Muhammad. Kuntum ban kafir ya umat Muhammad khairu ummah, paling bagus umat. Dekat ternyata. Tegijan Allah umat Muhammad sanajan umur ada panda. Umur sebidak atau umur petong polo. Ini kan lebih muljah ketimbang umat-umat sebelumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur ratusan tahun, seumur ribuan tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba bayangkan ibadah umat Muhammad, ibadah semalam bulan Ramadan tepakah Lailatul Qadar. Coba lebih utama ketimbang ibadah nikah di luar bulan Ramadan 1000 bulan. 1000 bulan ni berarti belum boleh 6 puncul 4 bulan. Belum boleh 6 tahun puncul 4 bulan. Coba. Ini istimewa umat Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama ketimbang 1000 bulan. Kan Allah itimbang umat Nabi Musa. Pada umat Nabi Musa nyaman Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi nikah salah setong umat Nabi Musa. Siang apa sah? Di samping apa sah? Umat Nabi Musa nikah perang melawan orang yang murtad abidak 1000 bulan. Berarti belum boleh 6 tahun puncul 4 bulan. Allah. Coba. Siang apa sah? Di samping apa sah? Perang melawan orang yang murtad. Abidak 1000 bulan. Areskes Nabi Muhammad do ya Allah. Umat abdi telum tak kiranya apa ka umat Nabi Musa. Si ibadah sampai 1000 bulan ya Allah. Turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Umat Muhammad tak usah sampai perang 1000 bulan, cukup semalam dalam bulan Ramadan tepat ke Lailatul Qadar, amallah lebih utama ketimbang 1000 bulan umat Nabi Musa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba bayangkan ngaji ngapa nih makin panik mah sambian hati degin tu panik keteratan dan Rasulullah huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin. Hadir ke tempat pengajian nikah lebih utama ketimbang apa yang sunat 1000 rakaat. Mungkin panikah arah masyarakat bungbungan, masyarakat serongki panikah teretan nikah seneng ngaji justru karena engak ke panikah ke dia makai kompak ke ketiba nikah mak hadir ke pengajian dan Gusti Kanjeng Nabi lebih utama ketimbang apa yang sunat 1000 rakaat. Allahu Akbar.
1000 rakaat mendeng seminggu mak iki apa iki lebih utama ketimbang nyapot orang sakit bunyan 1000 jadi mana orang sakit itu 1000 dia mau tak nyapot corona lebih utama ketimbang labet orang mati bunyan 1000 jadi mana orang mati itu 1000 mau tak nyapot bom iki apa iki ini kedua pun Gusti Kanjeng Nabi apa sebab disaking muljana umatah Gusti Kanjeng Nabi Masya Allah la ilaha illallah luar biasa kenjaran situ tak ikan di umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Gusti Kanjeng Nabi ada bu man jalasa indal alimi sa'ataini au akala ma'ahu lukmataini أو مشي معه خطوتين أو سمع كلامه كلمتين فله جنتان فلكل جنة مثل الدنيا مرتين dan Gusti Kanjeng Nabi sahabat-sahabat orang si along bolong toju abreng reng alem along bolong toju abreng reng alem man jalasa indal alimi sa'adaini along bolong reng alem du jam mulai gelak sampean mulai maghrib aku boleh ganja sampai makan lebih 2 jam ni kalau makan apa pukul 9:30 bayangkan mulai maghrib sampai makan yang Gusti Kanjeng Nabi 2 jam kun au akala mahu lukmataini atau ada orang polong berdeng alim paling sekoni 2 ombaan au masya mahu khutwataini atau nyarengin orang alim paling sekoni 2 tentek au sami'a kalamahu kalimataini mirengaki budak benar yang alim paling sakoni 2 kecap falahu jannatan orang sing aja bakal oleh 2 swarga nih orang sing aja panika bakal oleh 2 swarga falikuli jannatin mislud dunya marratain lebar rajana setong swarga pada masa 2 kali dunya berarti mun 2 swarga 4 kali dunya pasera umat Muhammad nih kemak milana Allah adabu kuntum khaira paling muljana umat subhanallah luar biasa itu tak serang Allah subhanahu wa ta'ala setelahir umat Muhammad pada kali sedang berajunan hadis Gusti Kanjeng Nabi bahwa ada bagi dari sekian nabi semasuk swarga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian umat semasuk swarga ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mak bisa ya nabi nah bibit unggul laulaka ma khalaqtul aflaq dan Allah dalam hadis qudsi mun tak saking ana tetieukeun nabaan Muhammad tak kebae betong langit betong bumi setong buktena cek nur Muhammad tercipta jauh sebelum alam diciptakan swarga bedah gara-gara Allah gara-gara nur Muhammad diciptakan oleh Allah Nabi Adam dan Ummi Hawa Nabi Adam badan Nabi Adam badan Nabi Adam dan Ummi Hawa justru karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar hadirin hadirat sesami-sami emuljaki Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam pada kali sedang berajunan Nabi Adam yang kabari kelot ban Allah min salsalim min habaib masnun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalim min hamaim masnun Nabi Adam Allah kabari kelot icap korban aing cala bentuk dadi Nabi Adam wa nafakhtu fihi min ruhi pas Nabi Adam yang paringin ar-roh ban Allah sejo akuli utun aunga
Nabi Adam pas ngataleen ng aras tung waktu na onga ngataleen ng aras tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam sama itu tiaki teretan si Nabi Adam ke badri kelot icampur ban aing paringin arroh bentuk pas paringin arroh ban Allah Nabi Adam onga ngatalin yang aras atau les la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Singkat cerita sampun panikah Nabi Adam mengenang Arya Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam si kenal kada ke Nabi Muhammad Nabi Adam. Siapa yang kada ke Nabi Muhammad asma nama Muhammad pertama kali Nabi Allah Adam alaihissalam atau les Muhammad Rasulullah. Arya kabulan Allah Arya muntasaking makhluk si paling muljab tak mungkin kenal Nabi Adam agandeng kalaban asma Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Waktu Nabi Adam yujiban Allah man umi Hawa adaar wa buan nang iswarga sege patoron kalam dunya ban Allah. Nabi Adam menangis ke Allah, munajat ke Allah, munajat ke Allah, munajat ke Allah. Ngulat di atas bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, atas makhluk kekasih junantuan hanya Muhammad Rasulullah muntah saking gadin to kabula junantuan si paling kesenengi serang junantuan ya Allah muntah saking gadin to muntah saking kana Muhammad abdi teuneum tak bakal selamat ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam ada busa panika para hajuna Allah la ilaha illallah bodi iswarga Nabi Adam yakat nikah ben Ummi Hawa maharnya mas kabinah membaca solawat dekat Gusti kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berajunan sisa misami muljaki Allah mila dari panika toreh cinta na abad dekat Gusti kajeng Nabi cek paku oke panalkat ongku cinta na abadi ka Gusti kajeng Nabi kalaban mabunya mau sholat nyampit mabunya mau sholat fokus sholawat ingat gila marhabanan utama mabunya mau sholawat naria inggi ulang harapaki ka kompolan panika fokus lakian atau bebinian ka kompolan sampai kompol mabudi kompolan sholawat naria Metong sampai Pak Ibu 444 karena Pak Ibu 444 ya mun ketibiin punya tapi mun kabulinin insyaallah tabit inggi masyaallah raja barokah teretan raja barokah bekal celep dede bekal celep keluarga bekal celep tatangga bekal celep Allah kalaban barokahna salat Allahumma sholli sholatan yuk ka salaman taman Muhammadinilladzi tanhallu bihil wa tanfariju wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir rawaibu wa husnul khawatimi wa yus biwajil karimi wa ala ali
wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli malu boleh. Allahumma dina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tamil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir rawaibu wa husnul khawatimi wa mamu biwajil la alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malu termantar kaya syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi termantar sami-sami selamat termantar kula bermajikan yang kes sesarang Gusti Kanjeng Nabi laku trompeta malaikat Israfil sawane sarrab ayatul idhamu nasyi'ah wal humul mutamazziqah ukhruju li faslil qada manusia bekerja ke di alam kubur itu 12 kelompok Allah berdasar setong sahabatnya mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal Sayyidina Mu'adz nikah salah setong ulama sahabat min akabiri sahabat di samping Khulafaur Rasyidin di samping Sayyidina Abu Hurairah Sayyidina Anas termasuk juga nikah Sayyidina Mu'adz bin Jabal nikah min akabiri sahabat ulama sahabat si yutus ban Rasulullah ke daerah Yaman kangku nyebarake agama Islam. Nah si tong bekto Sayyidina Mu'adz nikah matur ke Rasulullah ya Rasulullah akhbirni an qawlihi ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja ya Allah abdi teh Rasulullah abdi teh lemparingin keterangan debuna Allah dalam Al-Qur'an yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja trompeta malaikat Israfil sampun serop yauma yunfakhu fis sur fatatuna afwaja sampun trompeta malaikat Israfil serop pas manusia ke dalam kubur afwaja berkelompok-kelompok. Kenapa maksudnya kayak itu Rasul? Ya Rasul, dan Sayyidina Mu'adz. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak tuli jawab. Bahkan mular Rasulullah hatat salat thiabuhu min duma'ainih. Sampai rasukna Rasulullah bocah dari tetesan aing socan Gusti Kanjeng Nabi. Mular Rasulullah pas Rasulullah temu ya Mu'adz sa'altani an amrin azimin pertanyaan adikan itu berat Mu'adz berat tuh syaru ummati ala 12 sinfan umat bulan ini kau Mu'adz tinggal di dalam kubur itu 17 kelompok si selamat sekelompok Mu'adz 11 kelompok ijamin masuk neraka. Innalillah. Mular Rasulullah. Sayyidina Mu'adz, kenapaan itu Rasul? Yang tarana ikan di kaburan Allah, cincang ke dalam kubur, yusharuna min kuburihim, laisa lahum yadanun wala rijlan. Cincang ke dalam kubur, tadok tahan, tadok sokon. Kondur. Insyaallah.
Pasri kulian. Allah la ilaha illallah. Bodoh juga di alam kubur patada mata apa? Pas buta ban Allah. Patada bu mata sekali. Allah la ilaha illallah. Bersacula kersop, bersacula napang. Astagfirullahaladzim. Situng kelompok je masih selamat. Dan matar kula ban panjenengan saja. Termasuk orang yang selamat panik amin. Dan matar termasuk orang yang boleh pun Allah si selamat panik amin. Kesyabat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyatakan cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi ini kepada ajunan. Di samping kita mau solawat atau rok lalampan Buddha buna Gusti Kanjeng na. Norok Buddha buna Gusti Kanjeng na. Norok lalampan Gusti Kanjeng na. Iki na wengki. Rasulullah asolat. Ya solat pun terus selamat solat. Janganlah salat sayerangan. Bade dengan magian apa jeng, pola enggak ka pangilan apa jeng. Benih sepenika. Kanjeng Nabi salat muftadahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Buka kalaban takbir, Allahu akbar, tetap kalaban rukuk sujud sampai Rasulullah debu sallu kama raaitumuni usolli. Apa je ngabanya apa masa sen ko apa je dah remah Rasulullah apa je buka kalaban takbir rukuk tepak syarat rokona tak pengkerepeng Rasulullah iki tak pengkerepeng tepak syarat rokona cara maca Fatihah tepak tak pengkerepeng duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. 17 kali sehari semalam kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala norok lalampana Gusti Kanjeng na. Insyaallah selamat kula ban sampeyan. Iki na wengki. Insyaallah salah. Bu apa jeng ni ketretan. Korban kuan kula ban sampean lemah salat ni kama lemah apa jeng bane ketretan cek kun sehari semalam tak dapat setengah jam kula ban sampean apa jeng coba tare menekir-pikir apa itu nyongok film sinetron anu bang bawang merah bawang putih siang apa itu nyongok garu engkina bengki bu apa jeng sehari semalam tak dapat setengah jam coba duhur 5 menit asar 5 menit 10 maghrib 5 menit 15 isya 5 menit 20 menit subuh 5 menit dan segemi menit tak dapat setengah jam mau nyengok film sinetron abu atau bertempo thank you hadirin hadirat sesami-sami yang mulia Allah Rasulullah debu ad-du'a'u mau cinta ke Rasulullah torok debu Rasulullah cinta ke Rasulullah torok debu Rasulullah debu ad-du'a'u bainal isya'aini mustajabah doa antara maghrib dan isya mesti keterima ban Allah. Awas, Rasulullah debu. Doa antara maghrib dan isya mesti diterima ban Allah. Allahu akbar. Artinya dia rumah man iman bekto sejan Gusti Kanjeng Nabi antara maghrib dan isya si semak kalang kerja tuli toron, si semak ke masjid cek tuli toron, si tak sempat kalang ke tak sempat ke masjid yang nengi po jompo cek nyetel TV. Oi. La. Ngejak cinta. Tapi maghrib nyetel TV, cintanya cinta monyet. Gombal ya. Maghrib cek setel TV nah, kita munajatkan Gusti Kanjeng Nabi bekto mustajab. Iki kala tasbihna mari bojang maghrib, mari salat, mari wirid, maca al-baqiyatu sholihat, subhanallah, alhamdulillah,
Allahu akbar telah. Inggi. Dugi ae dor makaulu syawir itu tak tahu saya macam Allahumma antas salam wa minkas salam yatinalah la assalamualaikum subhanallah baqaradu bah tak apa inggi mari ke nikah solat sunat telun solat sunat sambian misal solat hajat ya toreh solat hajat 2 rakaat nikah pada tretan sami muji Allah kala tasbinah mapunya maca paca abang rasa nak raja tusa ke Allah mapunya maca istighfar tobuk maca istighfar maca kalimat tauhid Allah A'udzu la ilaha illallah pokoknya pernah saya baca iki namanya la tobuk maca solat Bada salawat si paling pandai sallallahu ala Muhammad dah sampai baca pas sampai azan isya man iman kenika bektoh sialakar ampun itu buki sareng Gusti Kanjeng Nabi mila dari panika model laku malam ulang Arab ke masyarakat nikah mari maghrib coba cek setel dulu TV nah kita pusatkan amunajat ke Allah nyu'un ke Allah insyaallah lebar dada lekeh dada panika pada teretan engki na wengki haramaki nak foto aku mau pas nyetel panika pada teretan saja nah perihal deki pun mari isya mari solat isya mari wiridan mari maca Quran ban sama macam silahkan di intivina ya toren engki na wengki sebagai represi ngabe mereka penat mereka lesoh kau di abe Allahumma shalli ala Muhammad noro buddha buna Gusti Kanjeng na iki na wengki si nomor 2 senga ngastete melalui pengajian saat malam mangken dalam urusan katunyaan senga cek ngabes atengkian ben abe supaya ngabes kasih amabeun ben abe mun urusan tunya cek ngabes atengkian ben abe mak dekasokan nyukoren nikmat Allah so dia ngabes kasih amabeun ben abe karena abe mun urusan tunya ngabes atengkian ben abe pasti beabeun bekal ejapo penyakit irian jaya bekal ejapo penyakit sentimeter contoh pada tetangga kelar abangun Roma abe tak kelar abangun irilah sih abangun boleh heran mak dek ega iri orang abangun tak minta kapupan jadi cermet rela pada tetangga sekadar alako sukses meleh sepeda motor irazanin ya tak pailan pandai sepeda motor anyar perek kebedak kalau tompak ke dia kebedak ke timur jangan wah tontona sekadar pada tetanggana selaki sukses alako melaki selok melaki kelem melaki anteng melaki kalong sekadar irazanin cih tak pailan paninga sukses ebang rontok masa ebang rong sang kada je kalau jangan wah zon Allahumma shalli ala Muhammad jadi senga mun urusan tunya cek ngabesi atengkian ben abe mun atengkian ben abe piret mata beda tentang kelaran di motor ngata tangke ingkai temorna cipat hor punya motor sambil jaga cipat hor pirat material egi boleh pada tangke na panjangan di mobil sambil tadi motor andi sepeda motor jangan bus tangke di motor ngabas apa tangke andi sepeda engkol egi sampai di sepeda engkol jangan berdatang ke sini numpak sepeda motor nggak bersapa datang ke si ajalan sokok
Sambil saya jalan sokos di sepeda engkol kan jangan bisa kita tangke di sepeda motor ben sepeda engkol nggak bisa kita siapa tatangke si empon tatangke si empon jangan bisa kita tangke nah saya mana jalan meletakkan yang kabe ijabok seher benar makin manusia makin ini kecil rewel lah ternyata sakit sekoni jabok seher tabuk berbek cabok seher ceceng ladun kesempukan mau tak ngadau ros kenton je makin Masya Allah nuk tak doro cabok seher ceceng ntar ke puskesmas tes dahak ternyata paru-paru nepurto TBC andi anak tak tuli baju laki ijapok kanceng ijapok koteka duma apa jual laki ngucar roh bening mercon bendengan roh tina dah cermet rekola Allahumma Muhammad saya cek kak nyangkaan jani layan orang kula bersambian mon lebur nyangkaan orang lebur ani layan orang berarti apang rasa abah lebih bagus ketimbang ben orang kini kenyaman orang orang sombong ni ketak bakal ngoleh Om Rahman swarga Allahu Akbar toreh kita nyoon ke Allah termanter betul kula serang berajunan sami-samia mulja'ah muku Allah karatuah muku Allah malarmu ke gula bermasingan satu aja ya aku watati umat epon kuste kajeng Nabi ban malarmu ke nang akhir odin aba bisa maca kalimat tauhid amin bibir neka akabi akaliban kalimat tauhid amin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termantar kula ban panjenengan itu orang si husnul khatimah malar moga kula ban panjenengan satu aja ebana murah rajekena ebana lancar usahana ebana sukses cita-citana kebasyarat ibadah ajaran pun Allah Subhanahu wa taala menallahi taala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sabanikah parajunan sompengan pengajian ribetan kaula kurang langkung anjeunna maaf wallahu muwaffiq ila thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa sujudana wa ruku'ana wa qiyamana wa du'ana wa tahlilana wa tahiyyatana wa tammim taksirana ya ilaha alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin